Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Yana haftanız xarlı olsun. Bu kunun esas adisilerin hakkında bizi muhbirlerimiz tarif etti bugün programımızda. Qırımda Vladimir Putin'ge qol tutkan insanların imzaları toplanuvu devam etti. Çok beklenilgen birinci qar, merkezi yollar ne kadar taygalaq. Xan Sarayının gayridan tamir etuluvu buyuk muzakereler doğura. Qırımda bu günlerde qızamıq yanikol hastalığı 16 kere qayt etildi. Bu haqda Regional Rospotrebnadzor İdaresinin matbuat xizmeti haber etti. Hastalıq esasen bu hastalıqtan aşılama yapmağa adamlarga tıydı. Regional Ara İdare tarafından epidemiyaga qarşı tedbirler kompleksi teşkil etildi. Bunun birge hastalanuf arealı kenleşi bole alarak mecjiti Kezlevde ve Sak rayonunda qayt etildi. Şimdiki vaqtda Qırımda hastalıqqa qarşı immunizatsiya keçi. Parom keçiti o'z ishini g'ayridan tikledi. Bo'g'azdan yedi parom qatnay. Hatırlatamız, yaramay ava sebebinden rahatlık günlerde parom keçitinin ishi to'xtatilgan edi. Kene şu sebepten Seyitli rayonunun Dulat yani Zorkina koyunun sakinleri ışıksız kaldılar. Energetikler endi kazanı doğurtmaq üzerinde çalışalar. Ahmejit yollarında da taygalaq sebebinden birkaç kaza yüz berdi. İçtimai ağlarının kullanıcıları kazalarının fotolarını yerleştireler. Çoğuslar kommunalşiklerinin işine şikayet eteler. Qırım paytaxtının memuriyetinde haber ettiler ki şimdiki vaqtda yollar temizleniyor. Ahmejitliler bir nakliyeden başkasına bedava otura bilecekler. Bu haqda Cumhuriyetinin nakliye nazarı Igor Zakharov haber etti. Onun sözlerine göre nakliye nazarlığı bir ya da bir yarım saatlik programını teşkil edecek. Ona binaen insan bir biletinen başka nakliyege otura bile. Nakliye sayısı eksilecek, kemer marşrutkalar uzak rayonlarga devam ettirilecek. Qırımda çok beklenilgen birinci qar, merkezi yollar ne kadar taygalaq, rahatlık günleri devamında kaç ahmejitli qazalandı. Haqiqiy qışını beklegen ballar öz vaqtlarını nasıl keçireler? Cevaplarını Enver Ablaziz bile. Qırımda birinci qar yağdı. Onu balalar sabırsızlıkla bekleyler. Aydavcılar ise biraz sakınalar. Avtomobilistler yağanaqlar az olganda maşını aydamaq xavfsız ve onaytlı ola deyler. Сегодня дороги в Симферополе более-менее нормальные. В самом центре нормально, а уже на периферии там уже немножко похуже. Все у меня прекрасно, я и езжу на машине, и хожу, все хорошо. Ну не посыпано, я считаю. Может центрально что-то посыпано, а так в основном я не вижу, что посыпано. Вот, в частности, что тут посыпано или не посыпано. Aydavcılarının fikirleri farklı ama hepsi umumi gaye görünüyor. Şimdilik yollarda katı taygalaq yok. Yaramay hava sebebinden ciddi yol nakliye kazaları da olmadı. Maşinaları olmayan insanlar ise nasıl etip paytaxtımızda yürüyorlar. Январь, Крым, конечно, неожиданно. Наверняка будет много травмированных. Наверняка. Резинки не предусмотрены для такой погоды. И подниматься по лестнице, конечно, скользко, но плитка и скользко подниматься. Cayaf yürgenlerge ve daha ziyade imkanlarını sınırlı olgan insanlarga karlı havada bir yerge barmak kıyın. Bazı yerlerden kaldırımlar temizlenmegen, bazı yerlerde ise plitkada ayakların taya. Böyle alda kazalar da olabilir. Ежегодно через наши поликлиники проходит 35-40 тысяч только первичных больных, пострадавших. Ну, в связи вот с праздниками, суббота, воскресенье, плохим погодным условиям, конечно, количество больных увеличивается. Но по сравнению с прошлым годом, этот год новогодние праздники прошли благополучно, так сказать, пострадавших мало было. Adi günleri travmatologiya 70'ge yakın hastanı kabul etti. Taygalaq olgan vaqt bu sayı ise 200'ge yeti. Bu hış zarar görgenler az dep qayd eteler hekimler. Buzlu yollar tek balalarını rahatsızlamay. Onlar qarnı bir yarım ay beklediler. У нас в семье двое детей. Мы вот в связи с снегом вышли в парк, мы катаемся, отдыхаем, веселимся. Ну, от травм пытаемся обезопасить себя. Надеюсь, что зима пройдет хорошо и удачно. Belli olganı gibi tabiatta yaramay hava olmay. Onun için Kırımlılar yaxşı kiyinmek ve muqayt olmak gerekler. Enver Ablaziz, Ivan Yevdokimov, millet için. Qırımda Vladimir Putin'ge qol tutkan insanların imzaları toplanuvu devam etti. Şimdiki prezidentke destek göstermek için ruhaniler, ziyalılar, siyasetçiler ve cemiyetçiler keldiler.
Тек Ақмешжите юзлерже инсанлар Владимир Путинге қол тұтмаға келелер. Келген қырымларының яшы фарқлы, яшлар да bu işте faal iştirak ettiler. Yarımada da 7 nokta açıldı bu Ақмешжит Керич Кефе векезлевшерлеридер. Ставлю за Путина подпись. Позиция, считаю, что альтернативы нет пока в России. Нам нравится. И мы хотим, чтобы он был президентом, потому что он знает, как навести порядок в стране. Президент намзетіне Владимир Путинге 300.000 insanın қол тұтуы керек. Бұл ноқтада әркүн 300-400 рей топлана. Ос имзаларыны қоймақ үшін қырым-татар халқының лидерлері де келділер. Сегодня пришло очень много молодежи, и такое количество и их участие говорит о том, что они не видят другого лидера в качестве кандидата в президенты, как Владимира Путина. И вот это вот взаимодополнение, взаимопроникновение разных поколений говорит о том, что мы действительно имеем дело с национальным лидером, которого поддерживают все слои населения. Adam gibi, insanlar gibi toplum içinde, birlik içinde, beraberlik içinde yaşamamız için mutlaka kendimizin akılımızdan, kendimizin düşüncemizden bu seçimimizi yapmamız gerekir. 70 yıldan beri beklenilgen aqlanuf реабилитация Qırım-Tatar tili devlet seviyede tanıldı. Şarkı Avrupa'da en büyük olan Cuma Cemi'nin kuruculuğu toxtatmazdan devam etti. Bu maqsadlar eposi prezidentinin rehberliginde erişildi degen fikirde Rustem Казаков. За столько лет видим, сколько он сделал хорошего, приятного и для крымских татар, и для полуострова Крыма. И это и мост построил, и школы достраиваются, которые были не построены до конца, и детские сады. Мен rica etkenim milletimize, bugünden bugün aklımızı toplayıp da vaziyet tuğla onday ol, vaziyet yaratıla. Çalışmak gerekmiz. En güzellisi intelektüel olmak gerekmiz. Bizim millet başka devletler, bizim devletimiz talep etmek gerek, soramak gerek. Qırımlılar ilkede Rusiya prezidentini sayılacaklar. İmza koymak için yanınızda tek pasport olmalı ve yanvarının 30'una böyle noktaga müracaat etmek gerek. Lili Vidjat, Dmitriy Nizavoy, Millet için. Endi Qırımda prezident Vladimir Putin ile foto çekmek mümkün. Qırım studentleri foto s Putinim serlevalı ilavini taqdim ettiler. Endi eposu istegenler onu endirip Rusiya liderinin 3D modeli ile foto çekmeleri mümkün. Bu ilavini Тюмень Монdes Universitetinin studenti işlep çıkardı. Такие приложения помогут нам действительно показать, что студенчество не стоит на месте, и мы тоже прикладываем немало усилий, которые смогут в дальнейшем с помощью таких разработок увеличить популярность среди нашей молодежи и нашего президента. O'z qo'l tutuvini Qırım studentlari faal suretde ifade ettiler. Ақмешжитнің tijari merkezlerining birinde ular nevbetga turib, o'z imzalarini qo'ymaga hazırlar. Лично я считаю, что России нужен сильный президент, и Владимир Путин сегодня является действительно достойным президентом, который должен вести нашу страну дальше. Сегодня я пришел выразить свою гражданскую позицию и поддержать Владимира Путина. Керич ve Kezlev imza toplaf noktalarında da boyuk faalik көріне. Ақмешжитлерге ise onaytlı şariatlarını Единая Россия firqasının cemiyet qabulxanesi taqdim etdi. Yaramay avağa baxmadan insanlar sabadan akşam gaje kelelер ve o'z гражданлықты nazarını göstereler. В этот день, безусловно, за нами будет наблюдать весь мир, поэтому очень важно продемонстрировать такую же высокую активность, которая была на референдуме 16 марта, чтобы весь мир увидел, что мы продолжаем идти той дорогой, на которую мы стали в исторические дни Крымской весны. Мы дома, мы на родине, и мы голосуем за президента. За Владимира Владимировича Путина. Он самый достойный кандидат, во-первых. Во-вторых, очень хорошо работает. Везде, вот видите как, и дороги делает, и больницы это открывает, и ремонты делает, детским садам помогает. Путина буду голосовать, только за него. Я его люблю и буду за него голосовать. Я отдала свою подпись в поддержку кандидатов в президенты, ныне действующего президента Путина Владимира Владимировича. Почему? Потому что верю ему. Он человек слова. Что сказал, то выполнил.
Хан Сарайда кечірілген ишлерні жемаат буюк диққатнен көзете. Тарихи абеде ғарыдан тамир етілігі бойынша ишлер буюк музакерелер доғырды. Ярмаданын Эрбур тарафындан етіп келген чешіт малюмат вазетіні боза. Қырым татарлар мемаржылық абедесін деварларында аққата алып барылған ишақта невбетті келіп қамыз. Мое предложение, давайте поднимемся на второй этаж, чтобы своими глазами увидели, что там творится вообще на самом деле. Хан Сарайдaki Шимали қысымның қапылары 30 ел девамында ilk сефер açıldı. Bu yerde bulunmak evelki kıbı haflıdır. Taban çürük, bavan ise yok. Bular hepsi 2006 seneyalı barılgan rekonstruksiyanın akıbetleri. Çoxtan çok kazma işler ve daimi konservasiya etilgeni sebebinden Hanlar Sarayının tubundaki yer yılışa. Sarayında birkaç kere gayrıdan tamir etildi. Tap 18. asırda yangından son damlı yerli kerametli taşıdılar. O evelki yeşil tüslü laknen boyalangan el işine işte oşamaydı. Biraz sonra çamur yerine semen kullanmak kararı alındı. Neticede semen ağırlığından bina bir tarafka yantaydı. Keramet yılışı başladı. Dam ise 24 yerden su akıza. Сейчас на территории гаремного дворика, и перед нами одно из помещений гарема. И вы все видите визуально, что гарем и фрагменты его накренились. Это все следствие неосторожного обращения с землей, археологи и так далее, и так далее. Дренаж, поднятие грунта, все подлежит восстановлению. Это не причина с 2015 года, это причина, которая длится с десятками лет. Сарайда алып барылған ишлер кетшаты ile мерақланған бір адам топлашуға келе білді. Құрушы шіркетінің векілеріне, реберлерге ве экспертлерге суал бермек имканы да олды. Мисал үшін не себептен бұйық жұма жемеде балка ағашыларыны деңіштірмек керек еді. Ескіден қалған пычылған балкаларының фотолары әнді жоқтан интернетте дарқалды. Ама сарайының дам системасында аутентик емен ағашылардан әнді бір шей қалмаған ақта білгенлер жоқ дегіл. Оларны әнді дефалар жавыштырған әделер. Яваштан бір кімсеге айтмайып, сессіз, шаматасыз. В шоке, грубо говоря. Ну и, конечно, состояние вижу очень плачевное, да. Столько лет и это оставить закрыть и ничего не делать. Это, конечно, очень как-то обидно, да, что люди не принимали этого во внимание, не заботились. Потолки все сгнили, балки сгнили, все закрыто, даже смотреть страшно на него, как после войны. Наверняка, что реставрация будет качественной, если все это останется, я думаю, что специалисты постараются, чтобы было все как бы так, как было раньше. Бұйық жұма жәме шымды ғайрыдан тамир етілген сарай системасында 16 объекттен бірідір. Ішлер бұйық инжелікіле алып барла. Чүнки тарихи қатыраға зарар кетірмекке низбеттен Русия қанунлары баяғы жеддейдір. Қанун бозғанны жинайы месулиетлік беклейджек. Все вопросы, которые витают в воздухе, да, то есть те, которые вызывают сомнения, чтобы услышали в качестве ответов из уст специалистов. Хочу сказать, что вот такое плачевное состояние памятника культурного значения, то есть вот Ханского дворца, обусловлено тем, что вот реставрационные работы в период Украины практически вообще не проводились. Ханлар сарайы бұл 16 объекттен ибарет олған мемори ансамбль, мында ханлар кабинеты или баш бина, ресми қабылхане салона, арем, экі жами муфтиевы, куле, ичказ барчық, бақчалар ве чешмелер бар. Бұлар эпсі план бойынша кечірілген ғайрыдан тамирде мұқтач. Бұл ішке федераль бюджеттен 1 миллиард 600 миллион рублей айрылды. Шымды ярмададан тыш тек лаф етмеге севелер, бұл вақытта есе Қырым татар халқының тарихи мирасыны сақламаға тырышалар. Алиме Кайбулаева, Арзы Хасянова, Кимбекиров, Миллет Ичун. Абдал мұсылман мезарлығында елбашын арат терегі. Қырым мұсылман руханилері бөлешеге қаршы чықтылар. Яраштырылған терекні Абдал муэссисенің мудирі көрді. Оқайт етті ки бұл вақия яны ел байрамлары күнлерінден юз берді. Муфтият векілері мезарлықта темізлік олмасыны диққат желпетелер. Баш ташлар ислам диніне уйғын шекілде ерлештірілмек керек. Емде қабірлерге гүлчемберлер ве суни чечеклер қойылмасы ясақтыр. Баш ташларға ресім қойма адеті, онан ғайры челенг, яғни бұл венок дегеніміз, суни чечеклер, атта базы суни, мәселе башқа осымліклер, нарат терегі дайын, бөле қабірлеріні яраштырма тәшәббүслері, әлбетте ки
urf adetimizde olmagan ve dinimizin talaplarına uygun gelmegen hareketlerdir. Andaki insanların ruhlarını rahat ettirmek için onun özünün usulları var. Birincide bu duadır. Yani Kur'an okup onların ruhlarına bağışlamak en yaxşı onlar için bir hareket olur, yakınları tarafından. Ondan sonra dua etilmeli. Allahu Teala onların günahlarını bağışlasın, cennetke koysun diye bu şekilde dua etmek ve üçüncü olarak Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi var. Canlı çiçek olsun ya da osumluk, mesela terekler olabilir, kabrinin üstünde osturmak. Bek balaban baştaşlar bu israf sayıla, bu mekruh sayıla, bu meftaga fayda getirmegen şey. Hatta baştaşın üstünde resimler yapmak bu aram sayıla, dinimizge göre zıttır, şeriat onu kabul etmey. Украина гражданы olgan 45 yaşlı kadını Kırım Cumhuriyet boyunca Rusiya Federal Xavfsızlık Hizmetinde sınırcılar idaresinin xadimleri yakaladılar. Kadın yardımga amfetamin alıp kirmege toruştu. Bu haqda sınırcılar idaresinin matbuat hizmeti haber etdi. Kadın Kırımdan Xersonga Armyansk keçuf noktadan ketedi. Gumrukçiler ve sınırcılar hizmetçi köpek yardımı ile təsah etilgen madeni taptılar. Ukraina gражданына nisbeten jinayi iş açıldı, onu hapsке aldılar. Rusiyalı Kırım'ın inkişafına menim essem. Bugünden uyken sınıflar, mektep talebeleri ve studentler bu mevzuda esse yazmaları mümkün. Teşebbüsçi Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek ola iştirakçiler inşanı 4 devlet tilinin birinde yazabilirler. Yarış yanvarının 15'inden fevralının 15'ine kadar devam edecek. Получим не только эмоциональные, ярко выраженные мысли, но и, наверное, какие-то идеи, которые смогут использовать и представители депутатского корпуса, и мы, органы исполнительной власти, да и вообще, наверное, будут полезны для многих взрослых. Приказ сегодня уже подписан, завтра этот приказ будет доведен во все города и районы. Кроме этого, по электронной почте получат положение об этом конкурсе. Hem talebeler hem de studentler arasında bir tilde yazılgan eserler ve galipler ayrıca belgilenecek. Neticeler boyunca galipler para mükafatları ve diplomlar ile takdirlenecek. Birinci yer için mektep talebeleri 50 bin, ikinci yer için 35 bin, üçüncü yer 30 bin ruble para mükafatlarına nail olacaklar. Studentler ise birinci yer için 100 bin, ikinci yer 50 bin, üçüncü yer 30 ruble para alacaklar. Galiplerinin işleri ayrı жиынтықта нешір етілежек. И хотелось бы вот такими ценными призами поддержать нашу творческую молодежь и дать такой вот позитивный импульс в развитии литературы государственных языков Республики Крым. И что, наверное, очень важно, хотелось бы подчеркнуть от нашей молодежи, вот каким образом они видят будущее российского Крыма. И хотелось бы увидеть картину будущего глазами молодежи. Böylelikle yanımız sonuna yetti. Gelecek haberler programmasına kaçırmanız, akşamlar rahat geçsin.